njom na Yekini évité me ndanga neke sokon ye hille jibna te protein aleten wine mbuka yaga nokia sika asipa tarakaleten no mawle ngel to yaga ino mbinde mbapwa wi adona ngel ne sikna tarakale bisna de no mbadu ngel ne wina yinaten amenya manam indet abo alaaji o ne wagatuma lay manam jeje kanune ndeysan bugim dal te ananta kanya mais ater bo te fi len pouvoir re atum bameri parce que rokan jom wina yinaten amenya kon ado atawar mais tigro gare o rek ndeysan voilà nana ne laytuna ten bug uma lay rek ndax itam ga yi fo monte fop ndem bëgg heure a tokola ga mbulum aussi a tokola no wax deug yalla ma sha Allah to telefo ha no wax deug yalla jamono fe d'abord ñu mbappo ha bo e foda maga ñu ngara ngelna to wax deug yalla ci goy andi mbiyo drapeau ci wanayna maga itam ye Seydou Rokida ñu wara fadda waaw ambulum wax deug ne yalla maga itam saata ina ref simna den dina fop alaaji manam dal ne wagoma lay na gattal ngel nugiona a jega yal ona fut ka ngel koy fay an yal ngel ne mais simna Amadou Moni amusa muso le asi campagne ma le adne e nunu ngel na binde fane ken ngel mo fi yo ernu nu ngi na binde fane ken ngel mo fi yo nda en tant que ahen ngel asi campagne nuna dago han biro fayen kaga nak tan andu ke ta ina te leyka ken tawon lome manam ngel nugiona fay an yal ngel ne ano ngela jiga yal fek anda ken la yam nanam pale le meke ngela jiga ulangan kon ngela jiga yal i tektal ken koy may amo lam tan may amo nyaajaten alaaji min ak imbiro asi campagne supportero o kin wa iramu hubkon wage ref wine may anu nan no am bon pare kañ wim nak kaga rok fi un no kaga fi un mbamirin kaga nak ten waralu wine det ba ma fata gon len na Nokia wa e moromu wa eden mais kaga wine ma fata gu ya ma fa Nokia som événement rew parce que ma fa Nokia koy ma fa supporter ke ma fa si campagne ke kon wo faru Nokia to mais ambulu balen lam to na dal tiga rew tiga garafiel traftik ndax njom naga joppe sour fana jirama jiri jidomu o fi hof jirama jir mais parce que mi sax pare imo mbut mais nak xan fudik ndax fut ka nge rek tigo kaga waral lo me tigo agara ref tik agara le an alia projecteur ma do haten wa c'est normal njuma nge ye caméra ya indoka yin jomne njuma nge fiam ye projecteur le do ha ya ga indoka yi fogam ye indoka ngel ne ref kena projecteur le do wa tigarew ma nu refer na projecteur sa wa doxma nu mbasa na Afrique nu mbasa nam ndax pangola ngoy te nga pangola mbudik koy wa xana jeg na sayidna i naga sayid o ndom naga njom rew ambulum de njom rew voilà kam no ken bo fandik rek inga wax deug yalla yo naxle to onuna yo na fa mbir naga jiga jamono fa andone xana jikka yega mbir ne ci rof o te ndef Seydou e golle rir ama andone wax deug yalla aru ko nga ngel ma sha Allah e ngel ne ñak win wax deug yalla winu ma xoli am ko mbabuta nga nunu fa ko nun est ce que xarif ka andone nu yego gan na jamono fogi ya nu nga awina weke yina Seydou war ko ngel war ma frel to roka o fecca ngal weke lola surtout koy rew bon gorwe ngalat abona jamono fa andone wax deug yalla abu ko ngar ko ngel sax sax nga piyate he nanga lokal maga situation Seydou nanu nan mi ñoto waaw ke adweg na ten kel gi gimne reguma parce que tignu gion a jega njit ya mboni mbir ne anu ne ten fa pege sax a njitum rewum ne waguma lay yar fana ñaat digante toujours ken taxon la win we yar fa tegin ten fat i adnaka ndax
ke tolluwaay a ref wiin we ƴufana in refe o bug tig doon wu took in ino i tolloora ma maya wa andoona yee we ƴufa took in refe i mbug a ref fop mbaage mbugandoor a in waagee ref i ndaa nak kon i ngaƴit ka ngaƴte yiif i ngaƴteega yiif de i ngaƴteega yiif a paax ndax pour lalom ni ken leyoona rek i ngat me mbudik njom jinda ye i ngata me i njeg tektal fa leeru ye i mbuud ka njom na tektal fa nene o ɓiyo ndew a xat ka mais mi na mo wecca i mbad jinda ndef njom na bo Seydou waro fi demi final fo cinda Ibrahima ten sagu mais moof ndaax lene ye ƴookuma ɓiyo ndewonge te gara a ƴufiida yiif le mi a gido duk tektal fane i leyena no ɓiyo ndewonge te gar ƴufiid rok digantum fa Seydou ɓiyo ndewonge a sik 500 a forcer a pour a soɗa Seydou 500 fane mais Seydou ndax wecciro te nit ten yiifuma gido duk rek te gido ino xa ƴuf manam pour lalome rek i mbaas tega yiif in i wiin we nak ndeysaan tolor ama andoona yee léeg-léeg sax o jeg na ñoowtoona fo kiin te ga ye ne wala ni wala fañtani mbir ne soɓa ndeysaan ref ke ka i ndax tigi mbir i ande ten mayu ndaa nak i ñu'e teen tig i doyega waar de léeg te jeg embouteillage ka andoona yee wax dëgg ne yàlla doy waar trop i waaw mais nag roog rek waaw roogo maado tig nu jeg na rek lay lu fakki na xana mo sotas no jamono fi andoona yee wax dëgg yàlla nu yoon fa Seydou e nu na le tam nu ga'oona i rooga fi koy wax dëgg Seydou ndax wo yegun ndax ten yegun e Seydou a refanga basi njom itam a presque me digi doole i mbagu lale Seydou kaga galankoro ka i andeer nayo wala wo fi xoof a jeg ka andoona ten wala boog a jeg ka andoona yee mu am taaga i ndax o yoonooga fokkino bo demandeer mais Seydou a wase njom presque digi doole a ref même refta mbir dëgg maaga Seydou wasi doole waaw alañ nda Seydou ite wasa njom o xido laaga presque sax mi fo ten i mbuude com mayu parce que Dakar a rew entraîneur ete xatna Dakar a gatida a ɓeer mar looc a ɓeeru a maafrel ma i njom a fima demi final a ñakin yaaga mi yogya neke garaw tena a Dakar entraîneur mi fa neke Mbisel Basul Fulbalik ma nene saxtu te xatna mar tena jooti a ɓeeru Ngadior a final loox Ngadior den fo gut Ousmane fa leng te ciya Ousmane a gatida Sokone fadida Sokone a fe men na rofa mbedu fane te fudik mbin soose a fut ku poids lourd ten sengum yoonu comme ne te fudik na mi jour fana gati duma Sokone te fudik mbin soose a bis poids lourd ka toog biram kungkung na rofa mbedu fane nok ya wasu njom kaga suwaawuma ref Seydou mete warna refit mbir mais na wastu njom nda nak lamale wiin we ten andu ke wasnoruna njom i ten kaga nak suwa xowma ref a dom axam nak départ fa ne tak ye kaga jeg na pefet ne te xes na a banga mona ke ten a leyame wasani njom jegam ka feɗaraxama i feɗaraxam lool mais nak refa kino xa anduma tamit manam maitriser anuma paax ye moofuma i moof i mbaxtaan fo ten te leyame njom ne wasanga wasangiran xan jeg ndok xan jeg galankor fo ɗomu fana na gara parce que yaaga galankor a commencer a njega menana te leyame njom ne xan wasin wasanga njom ne xan roga fi xiwal fa lakas neke keke de a musaxamo ley waaw neke a wastu njom ne voilà yete wasna njom koy xaye o yoon fo yoonum e Seydou wasa njom na ngala itam an no Seydou andit e football fe a wagin lool artatam partout e ngala xaye fa ngala faak i leya faak bo pare koy mbug ngar xaye ye ngala andoona yee i nga'atiran njom ne football fa wasatan xa refa ke nax ngala actuellement def na tam ngala parce que wiin we lamta ngala com ke ngala wasa njom ne nda ngala actuellement e o nan koy wax dëgg yàlla ne nak
ngala imbugu lam xay ngala na xare fay alay ndax naga mo fa pirke lam ta ngala quelque lam ta ngala supporter ke lam ta ngala ngala itam aji ka andone wax deug yalla o be do ngani yokwe wala be do ni wiine xana jigo andone xana mo faak to xana jika dum na den parce que de départ uma meke fiame adotam ado hit ni digante Jomes fa Seydou fi jires kon i jir laga jir uma bo wi nga atiram hayna ten defa mo fe sanne taw o kin giatiram ni Njom kin giatiram na football i ndax technique yono nak rogo ndax bo meken la fone leleg nan de al ka lele parce que sere le meratu mare nu forna rek model ya min dikne nana tami de tanum danum lamuke danum nangam na mi gimim kade mi gimimi lam ya mi lam goder dedet mi gimim ka gimama gim dal mi dal ijir reditum ya fiame 7 ans ke jiruma kenu ngi ham tom ke fop ngala fe jaaw yeng fi ñal nen jirtum lele mof semaine wala kola kanu ne bu kemi innel hayna nak kaga ten roga fi waxane bo am mof no rukayes wax degane yalla jema ni ka roga wars kana xama kon me nga era xama jombul de njega onan te ñako xola den kaga waga ref nu jeg non nan to xolirami tamit ngala hina ruko moma jalla chalelu ni ka roga war sakanuna wala kam ni kaga itam dafa ka wara xol tax itam aje kar go Allah suna xay ne tam net laytuna ndayit ngala pirke ndax aje ko nagam nagul lamta to ino kina nyaaje illa gilagu lamten to ke lere mo kino he wagro lay tagal mayu ngara am mo fale mo fona ngala sokona ande ndangane sokon me ngala tamar fi ndiki waaw mehmbul jame waaw ndangan ne sokon bo hanne sax yok wene no ak ngoy ngam ne na wala ta nandangan ne waaw me jos wara mbine sambul jame ambul jame jos wadu maga jalta kam ne ko chalel ken aussi wax deug yalla pirke ngala hengok nuna lamto go xamoten waaw ya min ndam aje ka no wax deug yalla way mu fattaga nda nuna nak telena aje ka rogala suna koy inu anduna koy ñow foten ngeen foten aje ka rogala suna kon we lamto go xamoten no ngala ga defna no xom koy no ki andu rogala sun dal ajaba jangatin ki andu defal la sun ngala bo ipanga ndax jege ka andone xay bug anu lay to illam telmatum oru fattaga ndax itam kin wagi andu kine fop tonto illa lamiti def illa inbiya lamta itam da aji ka andone est ce que jege ka andone war anu faxta in wala faxtin supporter ke to o weccin aje nga wala in aje nga itam sogo gar ko no ke tem nam ga to heno def Ousmane Thiob te min ñu ko cialel ke bo xaye roga fokata in émission fi def émission Njom Ñaar waaw gëna mi de kenn lu layka ni walu Njom en laykaten Njom nak Njom may ndentane halal fane maya tigo tiga maya nda Njom codotan cer fane ce wari jigate cer Njom respecté atan Njom ndeysan yu ne mbagirano makko mbago ñako mbud ndax ciosan ina ref mais awa ange was an yu ne mbasin parce que reta yi Njom gikiro ka feloma jekkino nankino gakino to halal fane tegene na may trop to jegate fulla parce que tamit fuuda yi Njom gana wax dego bugo fuudi Njom nanu ne 20 pir na def ka ten 10 ka fa citir wax dega ne yalla kaga tahe wino dega kalis ke den Njom kon pirke faran damit supporter ke amateur ke wax dega ne yalla ngera na den mbir wadro sans amateur ke amateur ke mbage ndet sa pirke kon ndamtirte ndef men wini na dega kalis ke den pour ambuda den fa dañ jek fulla fa fayda to ga tignu fulla da perna wallahi ret ker o kin jogi fulla warsak rok sikun mais jogi fulla ni hoof o kin wara wago jeg fulla ni hoof jeg na ñowtona parce que tigo opte angan rek jegi ten fulla ret ñow ke warona ñowten roga la som ke ajiyom ke te cikam ten warta datof pirke atelondo andoka heure pirke andoka heure
nda wo ke tegerona wo ke donerona men we yengana min de ala ke wageru manan alaji jomna ana fakta sokon imbirne o defa sokon bo wago garbare el jomna e tarde pare iro wala bo mbirne wine sadangan fana le mbirne wotno e ga wotno ani defma to injom ko tanga bu wotno ata pir ke defna ma wa wakti lu ko o jor